Achiari na atori Babatre Jackson Murugara urotari gutweka muskabu wa Diocese ya Meru nibonanite kugwirwa kwao kumana na ntumiri eu ya Pope ni untubutigite atori bantori ya Murinda wodine cia Kariga na gikeno gikinene bakiaria bugite mwanka muthia bakaigika na kurombera batiri ujo kenda mba kutongeria kanisa ijendene ya Diocese yonthe ya Meru bakimuria gutethia kureta thiri na ngwataniro Meru tora gwa karia ukabere. Kiriga urono mutiare na totireregerete ka mutharaka no aciare muntu agatuika bishop lakini daima Mungu na kuona mutharaka regetarini yake Bugwatinda muciini wa musikabu wa imbia muthure wa Diocese ya Meru Bishop Jackson Murugara nturania murida wa ndini ya cia Kariga tie muno itura riri nuntu atiathuranaga batire gwetu atie nkoro enthuku te muno nuntu bakotuika twina bishop ntore ya Maireni ta Murinda na tukenete mwire kumuthagana na haraka njani rira ndonire ngari yake iro ndetegirie gumanwe eri kumukaria na maromba tukamwirigera nuntu gwira ya Ngai yendaga maromba kenda tumuigeka wanagwe imuntu atiaro imuntu kwa guto muigeka ya na maromba kenda omba kuruta gwira ya Ngai bwega ndake na mono na irio ntiaria nonto nkare irio ndomba kugireke gikeno ya kuringana na bura bishop akari na kurera rari father na raro turutagira mantu mega kinya musiaga gatukenia muno na tukerete kuma ai mwana munini mwankagwa kinyete wana nkwegwa na twekire bishop ndaretegiria na twigite bishop kuringana na gwirera arutage mbega Jackson wetu imuntu akiantora imuntu wendete ana basukuru imuntu wendete gutethia ana basande imuntu wendete gutethia kanisa na imuntu wendete gutethia muntu wonde atiathura mugongo kana athura muntu akiugo yo no ngutethia ya baba kitheria kuika mwana wao na njira ya maromba na mangi kathomba ankuruki bamuritie kurutira karingo ina kio na ankuruki kwatithania mugongo wa Meru kuma thoci mwankanto Nyeri kuga bishop wetu tumuonete tukona twina magwega manene nontu tutie kinya njira wana kinya stima tutire muci uyu kinya thimu yake ni oraga kinya muci uyu tutiona stima na kinya tiona gwa kugenda ona nagu turajirite kinya turathiete twinyekene njirani tontu tie kajiraga kugenda mukondo mwingi ona Murinda thaino ndiona Murinda na itio twe namba 1 nthiguru ino ende na bau bange Ngai na baokerie tuganane na bono ntu ndiona tio wetu Murinda twe na raisi thaino na iraisi gwa Murungu na iraisi gwa tukaria mantu monde tiona ndigwa tatuthungu tugakinyira Murungu atugakana igo thaino ndiona twigweru ni no tie mwindu tukegwe twe mwindu ni kaere muntu arutagwa kuma kutekia kathigwekio thaino ndigwa turi iguru na Murungu na kuona na tuthagane na gwega bwaki buyite guku gwetu Murinda utwe twinde turi a Meru na Tharaka turi na mwana mwega gwa utethia antu ba a Meru ndene ya ngwataniro Murugara itha wainio Meru na Tharaka na antu bonthe nontu muntu wa kuwatithania ni mwana wa kikeno ni mwana wa thiri ni muntu ukaruta ngugi mbega ya thiri nkumurombera Ngai ntugo cionthe action uri mwana wa bana kiri muci gwao arakire muci gwao yuko na moragi na tungatagata sister na babu ibo ciari ba musikabu Jackson itha kemiaka ta Joseph Kijiro muntu mwiri wa Kamurige ati tatu kuithomera abatiri na bauria wa teibuinde turenda ri tukathome tukamanage ni tukajaga twibaire tukabarombera ni ukwaria na ntegwa nkoronto na nogu ni uba teba kwanta ni ukitenteke no kya kimbujurite anakinya ita anabantu bete kwenda kwinina rumentije no gwaja ande yo kwa musikabu oiko yo musikabu bai dai ko na bobwega timo to yo bai ya kikawo mai ko ari timo to yo ndire wao musikabu ya Tharaka na ye Tharaka ene ndake ndire mono rawo bwa nderete endere abu nuntu bwega
Kiripotera Weru TV kuma nturania murida wa dini cia Kariga, Bito Paul Ogwa Kabithe.